Wi kaunti ya Nyamira Okongo Mugeni nigagendereire komoko boko Dr. Fred Matiang'i seganga ya guchakurigie kirugo cy'uburai bwense kwana kora sensemo ya West Mugrango Mugeni nigaburia bamenyi borogongo rwa gusi wakira abarai chikura abarachiye gukora emirimo na Dr. Fred Matiang'i uyagoteba orachigokonya ense ya Kenya boigo nigo Mugeni amochiri umurai bwense Musike Dr. William Ruto asogotaikirania amagenderero asensemende niga mochirie oborai bw'umugabana bw'i kaunti ya Nyamira amosinyalibo asatebire ere nemirimo ya yale tali ebitena bwate lakini mbateviga umanyete chikura buna jiwakwa baka minyoke na irobi na ndenji korende chamatia igoncho nanga mwante vile ronga yokongo Mugeni ayeto gukorera mapema njema mkorera enduyoka gongwa ke ane saa 12 ngete bonda yetuyoka kurigeli osmaile limo ingoresa njema na irobi chiko ganyero ekiaro kwa chama tie ndengo tomujirara lia irobi madana bako ande baso megende na muri korore ngo bana katanga no shikorigeli jare wono ko bole ekiara ntoko mati anyi na irobi amanya buna digichata bwa dia moi wete ekiara ko anda aliosa kwa kunga umonto na bwa bara muruane lakini wakatoto mama chumbe baito baisa ile koruchubiria for senator bawe kana irobi bakorwane royo mtoto Fred Okengo nande to te uri amuruto nganonyo aonto kanaka na to onjele biranga ali no tole ayo mole omonto ebona lianda eto kuturika ole bile bono na lianda tate bango manyanga bitwali siringi 12 kandi bono ole bile bangende koje kutura siringi esecha ese muswado yale tata oyo bwe taxi koje bunga olije ni sibangete nando oetiri amachikande una kotoko ni cha Mombasa tuana chueta taxi tiri kona Rwanda tiri kona cha Burundi bona bagolie cha bakari ko myako chikugure cha Burundi nali Rwanda goko gende se ende mugoro kasha gokaenda kwa begeruwe kadi batanga mutanda ifaji kazi muri ko wende bona ngia goturuseria ari ne cha kweta geto mutanda ajiwe to irange ne cha kweli yo mutanda mtuntu ajaro to mundu we mutanda esa kanya to ko iro roche efisio mwako na wako mukijibande jime tolira ile sukuru amodenga gindi ngere lisiti ona araka ni efisio ruto wono kandi nga tata idiko rabando sukuru tata idiko ranende chiko chikurunga ne sukuru fees nga golesi milia nene elie bwate internet ngoji bwaka ne efisio de internet abana mo bwate si mundo wetu maiti ndalo tokolera that is why to hotel nga ruto ni wani ruto ni wani